COVID-19 irum ven na ting cha zitin da mask ning sang teng ni deadline ti mi kha kan raklang tar lai sibik a mask ni deadline na hen je eng kan kut chang teng ni tol lai kan ni tol di in mask kha a hri teng kan tlai lai e a color ai the deu na kha lang lai ya kan cha lai chung ka za ha na kha chung lai kan cha lai e chon ka za khan ka zon te kha kut in tong al ding slai chon kan ni phoi tik a khan ka za hri te lang han kan tong lai e mình thu bông kháng cần lần lại mask cái này tự tin khán cần cút khá chăng để cái này đồ chán lại Hakhanet ni lung lom te in nung kut kan lai na tu ten hakhanet ni thong kan rak chim ding mi atlang pi ka rak chim lai minung pakhat khat thong than nak ronga ni mai thal in an kan tlar tia minister pu su than ni chim mizapi ni an kan zum cha thong ni thenga kum nak in an aldi me tam deu in te na kam hu lai tia pu zo boi ni chim zan chot lo ding nol abor mi le covid-19 jot na kong hepe tla in nol azul lo mi palowa khwami minung somni la pakhat dan tat an tim na khwaboi theipi nak asilawa thau khan salo in khortlon loading tia minister pu parliament thangni chim ramleng in arak long i flama arkhum minha jotnak an ngei lo UN report a chimmi kong tampi atal tia salai sang thinlian ni chim ta sung thang korak chim lai minung pakhat khat thong that nak ronga ni mai thal in an kan tlar tia minister pu su than ni chim thongni kum kulkum september na ko akhan ko khwalam kong minung pakhat khat ni mo asilawa phu khat khat ni mo sham tai sina thong an than cha mai thal in an kan tlar hi si tia chingram kul chawza chimphan nak no ngai tu sipin le electric minister pu su than ni september na hluruk a chim tuten khwal ka tlon nak hi mi pek sompa in se hertong khem a ador minha zopa in palowa kabakal ko khwalam kha phukhat khat ni mo menung pakhat khat ni mo sina report an to I shamnam ngan he shamnam pha he an kan ka asana in an kan kheng lo me pek som na konga palowa khochung khwami jemajat jangchu tan kho ve kon hatia minister pu suthani dha kha pasa chim minister pu suthat chu palowa pang pine number 1 in huna palai aju ding mi si Minister pu suthathi MP ling salo chinram kul chawza chief minister a atlak big mi asi tia min langtar du lo mi pakhat ni dha kha posa chimbal tutan thil ton mi konga minister pu suthani shem tlai phuni kan in thalai tia andra katla langmang atu zong me pek sompa le example zoding avakal yawa shem tlai ni shem nam ngal le shem nam fa in an ka kana in ka khenglo ama belte ka thil ton mi hi adik fel chun chimdi a athalo tia dha kha posa chimchap mizapi ni an kan zum cha a thong the henga kumnak in analdi me tamdeu in taina kam hulai tia pu zo boi ni chim atu an aldi zawza I rentwen ning kong he petla in mizapi nani an kan zum deu cha a aliam cha kum thong the henga leo chimnak I taina kam hu mi na in tu ten thong ni kum kul kum chimnak a me kam hu deu lai tia chinram kul analdi chamem pu zo boi ni chim khwa asia chun khwa ning te in siang in kampe utia an kan hali siang in zong atuwa athong leng in kan to pek na si in lam sul le zong to pek di an si an di lak in to pek le pek di an si cha a mizapi zong ni an ld hi za an zum chun an ld ni atlai I ren atwen ru longa phundang ram dang hi kan tluk na lai chun ramkul athan chaunak dinga ngandam nak chale thalnak lam sul le phimson nak le adilak mizapi le hu ninga alhanak in atuten thimnak hi megam hu atam da shum lai ti hi mizapi zo in thaikho asi ta chim gudu kan rampi hi kumsam nga in kumsam luk chong kan zotik a zaitluk inda kan herti mi mizapi ni thai si hi harnak welte chung in atu kan dir huntiang an kan factor tu an kan semram tu zawza hi mizapi ni an zotik a thongni hlenga thim lewnak in tuten thimnak a hin me kan hu deu lai zatuak zong atem dak lai ti ka zum tia pu zo boi ni chim
Chinram kul chung hloto thuden hun som thum lem hun kwa chunga hloto palai azom ding munung zantni le pafra num I party iram khel party thleini le independent in munung theseri and si tia thong kan thei Chun puzo boini USDP chawza chani ampek mi baches nak in NLD chawza chani ampek mi lat thumatam deu chun NLD chana hin chinram kul chunglam sule se chinchon nak ngandam nak chule thalnak le motolam apem nak khote kepa sang in pek le sang in thampiak an sidi tia chimchap chinram kul chung hloto mun tamchama azom ding hi NLD in mun samthum le mun kwa achang tuwa CNLD in mun somthum lem hun seri apathum na a USDP in mun somthum lem hun rukna a an izom lai thongne thenga kumi maram thimna a chinram kul chung hloto mun somthum lem hun ko a hloto palai manung zantni le penni amrak izom NLD ni mun tamdeu an raktei Zan chwalo ding no labor mile COVID-19 jotna kong he pitla in nor zulomi palawa khwami manu samile pakhat dantat antimna palawa rajam na edin le thupon lai a harna antonja a COVID-19 jotna jong ti lo in kal phikhar asmi yakhan ramkul chawdo a kuli phor a ankal tia rajam bam chantu pakhat ni achim I hi konga chinram kul chawja upa pakhat ni COVID-19 jotna ronga phikhar asmi munma a akalmi palawa khwami manung samile pakhat chu dantat anselai tia achim palawa khwa in mengsom thum leng athat nak rakhan ramkul chawdo a kuli phor min ha chu ankirlaya palawa Rambun rakap zanhi le samret le pakwani September no kwa jan simalam period a antleina ele memorial kap ka daw nakronga palawa pengchung jan simalam puruk nuwa lengchwa ti loading tia upadi bawma jala samile pali in nolan chwa sun COVID-19 jotna akar rakha lo tia chawdo tal in kopi danga kalum jong phikhar si hi antlai min ha hi chawdo a thila phormi in si amphak atlai cha a antlai na nakhi asi Jan simalam poruk nuleng chwalo ding le COVID-19 ronga phikhar asimi nor ambor sa a rakapni antlai nai nenhi chung behalna anto anha nuwa palawa peng tombo ngai tun hasina angkotna hinol ambor ronga palawa peng ukjongni tantat ding in timlam asi atu chu home quarantine in anchalew na sitia chinram kul chawja CP minister pusuthani dahaka phosa chim Hi tlai min ha hi rakapni an rak thla na September na heng hi thok in dantat an silhan chungchu ina arkhum an salai an ngandam nak lei zokhan an salai tia palawa peng ukjong lotlai u onglo ha ni achim hi an tlai min ha hi chawdowa kuli phor a akalmi an si palawa le chawdo kan lakhi rakapni an phi carbon tuk in ral atho nak mun ma jong si chutik a aidin ok atlom changi thilman jong afak chun palawa in kalkho na khwa chami jong ram adai lo cha a kal ngam asalo lam viate phidi asi cha a phachang chati chite ti ben tuk jong amen kai di chu cha a hi ankal mi jong hi an swal lem lo arwang chu aidin ok pai an ngai ve ti lo chu COVID-19 jot nak jong ti lo in ankal cha a atu ben tuk thil achan na hi asi tia RRCCI in chimphana nor ngai tu mai nai wani da kha phosa chim kakak toral na upadi ding in phung abor mi chu atlombik thong thakhat in atambik thong kumthum tiang thakho asi upadi pawma jale samile pali in dan chwalo ding nol abor tu chu soiphun he ape tlai mi pawma jale samat le period in thathum chung thong thakho asi tia kan thei taina kasi COVID-19 irunve nak ding cha a zitinda kan kuchang te kani tol tik a atlombik sakam pukul itol ding slai chon kan kut achung lai ti in kan kut dong in kan siapi kan kut karla chon ka tiang hi to slai ti in chang ten itlep than ding Kini klep di ingkhan, kini tol di ingkhan, thawa achiang mi salole tissue tiang min in no tanding. Khwaboi thaipi nak asilawa thokhan salo in kholton lo ding tia minister pu parliament thangni achim
atu leo hi velai pi chu chimlo Myanmaram chungman a renrang tuk in COVID-19 zot nak renrang tuk in akartik a khwatlun adu mini male sangkhwa boi thei pinak hal nuwa khwatlun khawlo athatia chinam kolchawza social affairs minister bu parliament thangni da ka posa achim atu leo hi Myanmaram chungni khat a azadeng langmang in COVID-19 mizo ankar kamma chinam kol a chin COVID-19 mizo anumti lo arkhum mi pol tu hi September na lai thum tiang a janhi le somre le pangan chun thi sak mi seu khat zong an chu cha a big in khopi le COVID-19 mi zo an bal nak khwa pol kal na du tika sang khwa boi thai pi na khallo chun hulong long a khwatlon ding asi tia minister bu parliament thangni da ka posa chim September na lai rok jing lai simlam paret tianga Myanmaram ngandam nak zong ni athat ninga Myanmaram chunga COVID-19 mi zo thongthum le zeruk le somthum le baruk an si minung somthum le pakwa anthi adam than mi minung zaret le somthum le penhi ansi dawchung mi minung thongkwa le za le somruk le panga ansi tia athan chucha a khol na tlon laya sangkhwa boi thai pi nak chu hal shrim shrim lo ikan shrim shrim tia achung lai minister ni achim chap Ramlang in arak lung I falama arkhum min ha zotna ngai lo chinram kol falam khopi lungpi SAI siang na ramdang in arak lung I chawdani arkhum mi menung kul lakhat na chu September na hlenga le na hlei ruk I zotna an chek nak na a aphi chak negative an chwa lang silau in ani jan ahlin chang cha a menung pasirin ha chu an chwa tar chang na tia thong kan thai Hina chung in September na hlenga I an than mi chung in India ram in arak lung mi menung pakhat talukram in arak lung mi menung hlein hi na an si tia kan thai hi kong he pe lai in falam pang uksung lut lai pu chawini lungpi SAI siang in na arkhum min ha hi andi laka menung kulakwa an si menung kulakwa chung a arkhum nak in ani chan atling chang mi menung pasri na zong an ngan adam kauti in lungtlin pi nak in kan chwatar na lai tia da ka posa achim Hakha kopi chung I facility quarantine a chami menung puret ha zong zotna an chak na nak a negative impya ve tia thong kan thai UN report sa chimmi kang tampi atal tia slai sang nilian ni achim UN avi somli living anak chan man tanpup nak chu thongni kungkol September na hleili October na ni kara Myanmaram jawvo bor nak kong chaina engai mi a chinmi phun kong lam tampi atal tia thai asi atu bantuk in UN ni report achwa mi chunga chimmi phun kong tampi atal mi kong he pe lai in CHRO in salai sang nilian ni chinram kol a nuhrin jawvo bor nak achang mi kong a kan si kho chung in kan kham swat Jun kan rian 20 hoi chung in ramkip upadi athiam mini azau nuwa thlafatin in UN zung pol he pe lai nak le thong thai tar nak ngai tia da ka posa achim UN tanpum nak a UN au HCHR ni Myanmar chawza ni atwa ding mi a atal min ha chu koral kap ni ka dai nak to chinle rakhainram kola achang mi chawva bor na konga thlai nak to in velai chung zulphung tanga chwapi mi mhalak nak to ding ti mi atal Tutan UN ni an chai mi a tlang chung mi phunna le a hlai in Rohingya Muslim ni an tan mi nuhrin chawva bor na konga UNO HCHR ni Office of the High Commissioner le General Secretary sin a chamhai hlenga tluk asawmi report an chwa mi chung in chawva bor nak le ro nak pek mi phunja le pakwa tluk asi tia kan thai Zon esi kho chung te in chunga ding alang kan chwa tik song a max etat ding mi bu shel ding jon pakhale phai kan chambyak tik song a kutlai lau ding jon thil kan chok tik song a khan peru khlat in ding alang kan raktin tik song a kan kuchang te idol than ding Tutan hakhanat kan thangchim nak chu hivel kan ngori lai azau tu le ngai tu nen dilak chunga kanilom ilhon sung kisi cần lại râm phích lên
dung